abatura ku rugo muringo makizo bakagango shema bahereko kushasha habwa makuru go kufa kohereze kuhumura habwa Archbishop habwa Mbarara Paul Kebacenga uri umutura mugenzi wabo kandi utwire nabahwera cyango umbintu byentunguka abena yamba nambwe ntwinenko musigazo witu kundo Godfrey akaba ari fuzi akamukwataho yashoma yahiza senior 4 yamutware mu byo kondeka hatu urukundo gwe n'uwakutombekera n'amashomero na n'amakanisa nga twafebwa munonga Archbishop kandi twashasha none basa no kujya nko kufa nimpora mpine businje we nati ndo norandebere yaza kumburura obyamo wabenamba ankazara no wana taru umukonka yamushomesa atumojo ya imyaka neve. Archbishop Bacenga akabanza kutunga ubufazo mu mwaka gwa 1991 nabwa nyuma yaba bishop mu mwaka gwa 1989 nuko kugumiza makaba Archbishop mu mwaka gwa 1999 bito kurugerera hamwe rumuna Nazario Bweyare yashobora kwabire nabahwera hamwe n'emitwarize ye ubwo atari kushorora mu dini omukwera abantu dekayishoberwa dekabara kumanya abana batari kumanya nango bamwe bakabanza kugira ngo ashemikwera bakatura ikikonka abantu umwe cyabatangaza ushanga be nahwera ba nambe ntaro abana b'abasiramu kandi bakira kujana ushuta kana bahera munonga hata bamwe no shuta batinjira na university bagira na ka degree mbwenu nuko bire natwaza abe no muhikaho umaramusya akibanaza kurya cyamushana kuzura ntiteka kurya kumwe tezameza haturya tubakine cyo kunywa kwereza tutero buyaga ushanga ntusheka mwena batine shonga yo no mbantu bwenyo tinyene gagamba na perwa munonga abira nkwasireho akajya tomura mugwargaho nangwa abansi buraje yahika yanyakira abira mbere irunzire buzima tinyene cyenko mugambaho ndeba abantu barunji Bishop Ugabe natangaza Charles Bongonzia orumurranwa yagambo ku Paul Kebacenga abira ryemye myoyo ntunguko mu cyanga cyabo ngunambwenu okumuferwa cyabashasha munonga ahwerira abantu bingi abana batino buzare nabo abantu abatine kiyamba abinje bahwerire tumusima abomera umumironge ya tkoraire tumusima abomera umumironge ya korire kereziya tumusima habwa byone byabire natekatekera nko mwanya ogu ababe na shomesa nesentize ndangwa abantu bamugira ngo ni warahera kandi yahumwire abamwe bene bija bamushanga nango bamushomesa nte uzo kuza kushoma hati hibuzaho nasi bita abana bashomise abarabiro mikono ye naba family yitu abaheru teka kwanje ntibakira umbantu nkankaga ninga no kukiramo Nazario Bwebare yagira ngo Archbishop Bacenge biyashomere nebiyabire nakunda ngo bitoka kora taru kurwara guzubwa uyihireho indwara ya shukari emukwatira umyaka yabukuru konkabe nakira kurwara shukari kandi shukari nabajya nko kugitangiza kare tekutegarisa murongo mwere beta kumugazi umurishe maharo kuzarwa namanyo nko muntu bire nagarukanisa abantu arukurabiro mu dini ahabwo kundo buteka gashakwa Sheikh Abdulatif